ibadah melalui Zoom. Terpuji ma Tuhan si madagoluta, na totap marmudu-mudu, jana na mambere na porlu bata. Bani haganupan ari-ari ni goluta, totap do holong ni Tuhanin bata. Imasuki hita minggu judika, artini luluhon ham aunai bata. Model ibadahta aima model A. Topik mingguan, marlitun dopak pandiloon nahun babo. Tema kegiatan GKPS tahun 2022, hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema, mangarahkon kuria marsitukolan, pakon marsipatoguhan, apa marsipardiatean mandopakon parutolan nigolu. Pukahitama kebaktianta, sonari iberehanami panorang saat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 456 bait sada 2 pakontolu. Lo Tuhan ay batata haganu kuriani ase manjalo haruahon nabino bani Kristusi nangihon maniloni ateleng hamba bingolmu ulang manusia mulidongni bayu ujung ni panoramu saja lo magadup hatani sai muhai hama umu sonai o magesi nondami itma baik kabe sulumu nangingon padiloni ateleng hama bingolmu ulang manusal molidoni bayu ujung ni panoramu Pahanurido ganuman nasib sir panangihoni nasengong gamasidarian mambalos Tuhan nangingon padiloni ateleng hama bingolmu ulang manusia molidongni bayu ujung ni panoramu. Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonuna pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Pitori hama ahu alenay bata. Pator sa hama perkaraku marimbang bangsa naso daulat. Palua hama ahu humbani halak panipu pakon pargeduk. Haleluya,
haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan paridup ni uhur anjaha parpitor. Terima kasih mabamu. Ai ipalua jana ipator saham doha nami humbani hakahowun. Apa tahi-tahi ni perjahat. Goki hamma uhur nami marhiti tundumu napasingin. Ase ia mengajari hanami. Laho mangahapkon begal ni sitaronon ni anakmu. Bakop-kop janah mamitori hanami. Luluhon hamma hanami bani ganup goluh nami. Ayham tumangdo hapurusan nami. Rosi sadokahni dokahni. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen. Ibagas gomgomani Tuhan do pargoluhonta. Buka hita uhurta manjalo parohni Tuhan Yesus. Marhitehoni ai. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 370 sia. Bait sada 2 pakontolu. Tangihon hitama titaninay bata na sa puluin. Ahudo jahobanay batamu, nininay batata. Lang maloho marnay bata nalegan, subali ahu. Lang malo ganaon mo, anjaha lang malo usihon mo, barang ahanan nuguriatas, pakon na itanoon. Agi na ibagas ba, pakon na iturun ni tano. Anggo na gabi si sombahon barang si balosan. Lang malo sa buton mo,
gorani na ibata, anggolang tiba jujur ni. Ayo hona uhum ni do magira, sagala na marhapungkon goran ni. Ingat manrobuhon ari mingguin. Ibagas nonom ari ma horjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari papitihon in, ari parsarana ni Jehovah na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin. Barang anakmu pe, barang burumu, barang narokon hodalahi, barang narokon honaboru. Age binahanmu pe, age sin hutan alegan naroh hutamu. Ay ibagas nonom arian do ito panay bata, langit pakon tano, pakon laut, apahaganuk isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papituhon in. Halani ay do ase ipasu-pasu na ibata Jehovah ari parsaranan ni ay anjaha irobuhon. Maningon pasangopon mudo nama torasmu ase martua ko. Anjaha dokah manggolo banitano na binerehon ni ibata hubam. Ulang homamuno, ulang homarbakis, ulang homanako, ulang horamanak sihon hata na sotongon marimbang hasoman jolma. Lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu. Lang malo uhur-uhuranmu, urang rumah ni hasomanmu. Barang narokon sidalahi, barang narokon sinaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal titah na 10 Ahudo Jehovah nebatamu. Pargogo nesto rimbang anjaha paringis. Nini naibatata. Say balason kudu dosa ni bapani humbani genuparni. Rosi sundut patoluhon, rosi sindut pa opathon. Ginopar ni sagala namar sogam ni uhur bakku. Tapi holong do ate hubani namar ribu-ribu. Sagala namar holong ni ate bakku. Nasomalanggar titahkin. Riap mahita mengindo. Simada hagoluhan na manotap in matuhan ta Jesus. Tenger ma uhurta ihutkon matuhan. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 350 tolu, bait sada 2 pakon tolu. Bani bait patoluhon jongjong makuria. Itulah
Sopotkon hita ma dosa tahu bani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pargogoh na sutarimbang. Sito palangit pakuntanoon. Nasusido ham janah parin hidup niuhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulubemu. Halani bueni dosa nami. Ageti doha nami lang martenger niuhur hubamu. Agepe domahi haton hamben nami. Asepita ham hasa naibata nami. Ulang marmad naibata nalegan. Tapi gati tumang dolang ihapor saya nami ham. Marhite namar naibata nalegan. Halani aido aseroh hanami hulubemu. Masopot kon dosa apa panlanggaron nami. Holong maatemu, saya marpangulaki mauhurmu mangidahan nami. Sasap hamma dosa nami, anjaha patotap hamma hapor sayaon, apa tenger niuhur nami hubamu. Roh hanami mangindo, ibagas goranni anakmu Yesus Kristus, Tuhan si hokop hanami. Amin. Tangar hitama hatani nai bata bagah-bagah pasal hasapan di dosa. Anggo isopot kon hita dosata. Hatengeran niuhur anjaha bonardo ia manasap dosata. Apa bersih hita humbani hagedukon. Ibaga solong nai bata domma isasap haganup dosata. Halaniai patarida hita ma tanda-tanda pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani na ibata ibabu. Amen. Marhite darohni Tuhan Yesus jolmai ni tobus. Pabujur hita ma uhurta patunggung Tuhan in. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 130 sada, bait sada pakon opat. Hitama hatani nebata natar surat bani Yesaya 40 ayat 16 dasubani 20 sada. Sonondo hatani Jehovah namambayan pasar itongah laut apa napauli dalan bani bah marbagal.
namambahen ase mandarat gareta porang apa huda. Bala apa si parporang, martibalan dosa dia sing tarjongjong kon sibe. Miluh dosa dia, mitop songon sumbu. Ulang be dingat-dingat hanima na perlu be ondi. Anjaha ulang ma pikir-pikirin adok masa. Tonggor ma, ahu mambahen na baru do mamartumbur nuan. Ay lang ididah hanima ay. Au mambahen pasar ihalimisan, banitano dorging-dorging bah mardalan. Pasangapon ni binatang na italun doahu, sorigala apa burung unta. Ayaw do mambere bah ihalimisan, apa bah mardalan itano dorging-dorging. Lah membere minum bangsa kunahu piliin, bangsa nahu jadihon bakku, ase ibaritahon hamuliaonku. Amen. Martuah do nama nangar hatan inay bata, anjaha namar parimbagas konsi. Amen. Boge mas sorani Tuhan namar dilo ihut kon ma Tuhan. Porsan masilang ni ay ijindo dapot haluahon. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 378 bait sada pakontolu. Bani bait patoluhon jongjong makuria. Saksihon hitama hata porsaya untain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanoon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogo na rimbang, namano palangit pakontanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sanggah nape haliapan, marhiti itondo na passing. Namanaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunagoritoro, mula manggolo humbani na matay, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anjaha hundul isiamon di bata bapa, pargogo nastorimbang in, hunjay ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolo, pakon nadok matay. Au porsaya bani tondo na passing, bani kuria parsadan na passing in, parsaron ni segala nawa passing in, bani sasaban ni dosa, bani perpuon yakula, pakon bani haguluhan nasadokah ni dokahni. Amen. Pai mamandoding hita, tangar kita ma persembahan pujian humbani lansia pakon inang nomi. Kami persilahkan.
Marsinondang do holong ni Tuhan das bay hagolapan in. Patuduhkon marosuhni bay ganup pardosain. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 350 bait sada pakontolu. Selamat hari Minggu ma hubata ganup. Isi saya nami homa jemaat nami na markebaktian han rumah melalui Zoom. Selamat hari Minggu ma. Penegasan warta jemaat ibadah sedarion Minggu tanggal 3 April 2022. Na parlowe setetap hita protokol kesehatan bani haganup aktivitas ta sehari-hari. Yang betul, senari doma boy riap hita markebaktian igar jaton. Jadi tetap mahita protokol kesehatan teneh. Napa duahon doma boy ipake untuk kegiatan seksi kategorial gerjaton banik aktivitas ataupun program ni seksi teneh. Tapi tetap yang juruh nami tetap hita jaga hita protokol kesehatan. Satu hari doma merdalan diar kebaktian ni orang tua talansia. Jadian dohar sehat-sehat mana siam orang tua nami. Boy tetap hita markebaktian igar jaton. Nah berikut ni penegasan warta jemaat kumbani sekolah minggu. Sihol ya dongkondo ibadah Jumat Agung sekolah minggu Saresot Cililitan. Bani hari Jumat tanggal 15 April 2022 panorang ni pukul 10.04 WIB. Mediani melalui Zoom. Pengkhotbah kelas balita kecil Aima Inang PW Lertina. Kelas besar remaja Bapak Pendeta Juniaman Tawar Saragih. Nah berikut nih Mbak ni nama poso. Domai bentuk seksi nama posota kelompok kecil. Ase boy saling tukar informasi. Jadi Arab uhur nami hubay nasiam nama poso. Ase masuk ma hubani grup-grup kecil nadop ibentuk i kuriaton. Jana hanggulape masuk ase boy menghubungi sekretaris nama poso. Nah berikut nih hubungan nama poso menggudung pihita
nalape mendaftar jadi anggota jemaat Ikuriaon, tapi doma marminggu Ikuriaton, boy mendaftar melalui sekretaris nama poso dengan membuat surat pernyataan. Setelah diterima nanti, baru boy urus kita surat pindahan huta tene, sedang rangkap data ni Ikuriata GKPS. Nah berikut nih hubani seksi Inang. Dilaksanahon PA hari Rabu tanggal 6 April 2022. Jadi hubani nasiam Inang ase margabung ma bani PA Inang melalui Zoom. Nah berikut nih bani seksi Inang si Holiadong Kondo Aima hari 2 sedunia sareso Cilitan bani hari Sabtu tanggal sia April 2022 janah ia dongkon melalui Zoom janah perwakilan Mandihuti Hun GKPS Lubang Buaya. Jadi pengurus kali Hun GKPS Lubang Buaya Nesam Inang boy Mandihuti lewat Zoom. Nah berikut nih hubani seksi Bapak. Seksi Bapak untuk PA hari Selasa ase ihimbau nami hubatah genup seksi Bapak. Ase roh kita Mandihuti PA seksi Bapak na dongkon bani hari Selasa. Nah berikut nih bani pertonggon pangapohon kuria sihol ya dongkondo pertonggoan pangapohon kuria hubani keluarga Bapak Lihardo Purba Inang Boru Sinaga Hun sektor Tolu aima bani hari Minggu tanggal 3 April 2022 jam 10 siawib sampai selesai via Zoom meeting. Nah berikut nih pangapohon si oleh pemasedop pangapohon hubani keluarga Bapak Robin Haryanto Sipayung Inang Boru Huta Barat Hun sektor Opat bani hari Minggu tanggal 10 April 2022 tempat gerejaon pemasa siluk keluar kebaktian atap ipuka kita pukul 11.30. Jadi pangapohon ben kita hari Minggu offline i gereja tahun. Nah berikut nih ting paduahon Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan nyombah ni Kuriaon Aima Eli Hartono Damanik. Nyombah ni Bapak Dosman Damanik Inang Marentina Saragih. Pakon tunangan ni Nurhati Gradesia Atpeni nyombah ni Bapak Sapi Inang Anita Hun Jemaat GMAHK Baladika Cilegon bani hari Kamis tanggal 14 April 2022 IGKPS Bandar Purba ya dongkon pukul 10 WIB sedia domba Manjalo Perpadanan bani hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 IGKPS Cilitan On. Nah berikut nih Bapak Inang, bani kita haganupan, nadoma membain janji imanta bani pesta seksi, aseboy ma yang surhita, janah holi bulan 5, idongkon mohoma pesta sekolah minggu, jadi sedang menumpuk aseboy ya turhita teneh, jadi boy cicil hita, pesta nadop, ilaksanakan hita kureton, na perlu mai diakoni sosial, na berikut nih seksi Inang. Jadi aima penegasan wartai bata haganupan salinay tahun nami salam sehat nu bata andohar bani minggu naroh robueni hita namar kebaktian tetapi tetap protokol kesehatan. Sunaima terima kasih. Artong umita. Tuhan nebata Bapa nami terima kasih Tuhan sumpah nami hubamu boy riap hanai mar kebaktian i rumahmu on Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami, domai tangar hanami Tuhan, ting
penjelasan warta jemaat nadop ilaksanaan nami bagas minggon. Terima kasih desa tahun nami bamu Tuhan, alani diardoh ganup mardalan program nami ibagas nasa minggon. Tuhan ay batawa pa nami, sunay homa Tuhan program nami, bani minggu-minggu na roh. Tuhan ay batawa pa nami, perlu ay Tuhan, ay kegiatan ni seksi-seksi, PA seksi inang, PA seksi bapak, sunay homa Tuhan, hubani nama poso, program ni si Dewas na sa mingguan Tuhan, mangelekan na ibamu, parguguiham si dia Tuhan, parguguiham hirup hanami Tuhan na makorjahonin, asibuy mardalan song ni arasukon ni uhurmu. Tuhan ay batawa pa nami, Holy Tuhan, siol matang ron nami hatamu, mangelek mahanami ubamu Tuhan, ajariham hanami, sunay homa pandita nami pedas kon Tuhan, asibuy arusi hanami Tuhan, ahamana sihol hatawanmu benami bani ari minggon, asibuy bohal nami Tuhan untuk hari-hari berikutnya. Tuhan ay batawa pa nami, sunay homa haganuk Tuhan program nami kuriamu Tuhan, marpasu-pasuham, parguihan hanami haganuk makorjahonin. Umatunggo nami Tuhan, padas ke nami marhite gorenya mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ambilan nama deardo binoan ni juak-juak ni, suan hon main ulang soto, sainunuti mangindahi hasonangan. Pasir sir hitam adodingta nalaho manangar ambilan naibuan kon ni Bapak Pendeta Saryaman, humbani haleluya nomor 266 bait sada pakon 2. Martonggo mahita. Bapak surga, terima kasih do sombah kono nami hubamu Tuhan. Ipasada hidup nurmu pakon holong niatemu kuriamu markebaktian minggu sadarion na igereja on sonaya genai rumah via Zoom. Holongmu tong-tong marhorja manramothon pator sahon hadirion nami. Totapadong sihol niuhur
manawat marsombah, mamuji pasangapon hampakon, makasiholhon hatamu nama pasingin. Bapai surga, marsangap maham, marhitihon ni habujuron ni kuriamu. Jalaon nami matuhan hatamu nama pasingin. Roh maha marhite tonduimu nama pasing. Mambobay hanami haganupan pakon mamasu-masu media ibadah nami. Nai rumah hagina gerejaon. Na mambobay hanami mangarusi. Pakon mambobay juak-juakmu mangondoson hatamu pakon ambilan. Terpuji maham Yesus Kristus Tuhan nami pita ibagas goranmu hanami martonggo. Amin. Shalom. Batai kuria on, nai rumah sonaya gina gereja on, selamat hari Minggu mabata. Marlitun dopak pandiloon nahumbabu, berlali menuju panggilan sorgawi. Nahumbabo berarti nahun surga. Berlari menuju panggilan sorgawi. Menuju panggilan Kristus. Dakdanak na marlajar berlari. Humbani sada titik. Dengan jarak tertentu nyombah orang tua ni paimahon isada titik dengan memegang upah. Akan ada semangat hasipe marlajar ope. Akan ada gairah hasipe lape torsa mardalan, lape sempurna mardalan. Dia akan berlari, marlitun. Dikuatkan oleh upah nai jolom nama torasni bani sada titik nokan. Hasipe madabu, dia akan berusaha berlari. Dia akan marlitun, bersemangat dengan mengejar upah na ijolom orang tua ni bani sada titik nokan. Bapak yang kita ganupan, topik mingguan sadarion, pai majalo hitana ti Tuhan tambah nama bahasa Bibel, marlitun dopak pandiloon nahumbabu, berlari, bani Filipi tolu, ayat 4b, dasubani ayat 10, basahon bata, sonon hatani Tuhanta. Ayanggo adong halak naligan, na mangagan na dong si pangusagah konon ni ibagas daging, ahu buenan. Tarsunat bani ari pawaluhkon, marasal humbani halak Israel, humbani marga Benjamin, halak Heber, anjahatubu humbani halak Heber, halak Parise mangihut titahin, garang mardakdaki kuriain, sengdong si hataon ibagas hapitoron mangihut titah. Tapi parutungon hinampe baku harugian doin huhira halani Kristus. Tongon haganup do harugian huhira marimbang hamuliaon ni panandaion bani Yesus Kristus Tuhan kin. Marhalanisi harugian do baku ganupan ai. Anjato potopo doai huhira. Ase baku Kristus. Ase ibagas ia ahu jupah seng marhapitoran sandiri marhite titah. Tapi marhite hapor sayaon ibagas Kristus do. Ai mahapitoran nahumbani nebata. Maronjolan bani hapor sayaon. Ase hutanda ia apa hagugohon ni parpuhon ni ai, apa hasadaon bani sitaronon ni ai. Gabe songonsi ibagas parmateni ando hardas ahu hubani parpuhoon humbani namate. Seng ope nadop jupah ahu maai, atap nadop gokan diar maahu. Tapi saya huparayak doa sejupah ahu, halani nadop tinakap ni Kristus Yesus ahu. Nasiam sanina,
lape huhira nadop jupah ahu ai, tapi ondo teneng hu halupa hondo na ipudiku hu parayak na ilubehu. Dopak tujuan ai do hu pojong. Dopak upah hamonangan ni pandiloon na humbabo. Na humbani na ibatai bagas Kristus Yesus. Si barjaya pembahasan di Bibel bata, Bapak yang kita ganupang, panggilan sorgawi, pandiloon na humbabo, pandiloon na humbabo. Namarati doai, pandiloon membalosi suruhani, pandiloon membalosi hatani. Sadarion hita taridah dua etene. Ningon ni hamala sok kita on, go situatan no kamanobut hari Minggu bui malambin roh. Pandiloon membalosi dilo-diloni. Ketika kita mau bersekutu, tetap punya kerinduan, bersekutu, toto dengan prokes, marasa daun hita sadarion bani kebaktian Minggu, termasuk duai. Panggilan bersekutu. Adong tong sihol niu hurbata, jana oma salah sada hataridahan ni pandiloon nahumbabo no kanai. Kita tetap setia, kita tetap punya kerinduan sihol ni hurna doras tumang. Asisa tong ni ondo si hamalas kono ni napor sayain. Adong pepan orang bata marhasa daun, rohita marhasa daun, ibagas pambobayon itu na passing do totus. Setiap orang datang di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga persekutuan ini parjupahata pakon Kristus. Hasadota pakon Kristus bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi berdampak. Enapa jupa do hita pakon Yesus sadarion ijon di rumah di nama pasingon, sonage kuriata na rumah napa jupa do pakon Yesus tuatain si mada goluhta. Pajupa ibagas gogo pakon kuasani. Amin. Parjupahan ni Paulus pakon Kristus. Parjupahan ni. Ondo pandilo ono kanai parjupahata pakon Kristus. Ada sesuatu yang membuat kita, memampukan kita untuk melihat masa lalu, masa lampau. Na ijia, aguban ijia saya nokan. Na ijia, ulang pikir-pikiri, ulang padingat-dingat ambilan partonggoan. Jangan diingat, jangan dipikirkan, jangan dibebani oleh masa lampau, masa lalu, apapun itu. Nah, anggu John bani Paulus, masa lalu nih. Anggu John unokan bani ayat 4 ai, anggu adong halak nalegana mangagan adong, si pangusaga kononi bagas daging awenan. Masa lalu nih, awenan. Kita dibawa melihat, belajar dari sosok, dari pribadi Paulus, ketika dia belum berjumpa, belum bertemu, belum ditangkap, sanggah lape itakap Kristus. Ketika dia belum memperoleh pembaharuan, habayuon bani Yesus. Kita melihat di jayatene Tonggorota. Ayat 5. Ketaatan ni bani peraturan parugamaon, tarsunat bani Ari pawalukon, marasal humbani halak Israel, humbani barga Benjamin, halak Heber, tubuh humbani halak Heber, halak Parisia mayut kontitain. Dia adalah orang yang termasuk saleh, menjalankan keagamaan. Ulangi ganggu hita tene kesalehannya somata bani panorangon kan, sebulan hulu benon, jangan kita ganggu. Sikap toleransi, karena memang masih ada orang yang berjuang dalam kesalehan. Nah, Paulus menobut aturan parugamaunai, dia lakukan, dia taati, dia turuti. Lalu dari segi warisan keturunan, halak Heber, dan murni halak Heber, halak Ibrani, tidak ada percampuran. Itu adalah merupakan sebuah kebanggaan. Kebanggaan akan ketaatan agama saleh, kebanggaan akan keturunan juga murni. Murni, anggo GKP sonari kalang murni ganu pala si malungun kan itu. Walaupun tidak murni ya, ini adalah persekutuan di dalam Tuhan. Dopai.
halak Parise mangihut kontitakin. Dia ahli. Sangat ahli. Ayat 6, ada kebanggaan yang lain. Mardakdaki kuriain. Sebuah kebanggaan, kehebatan, dia hebat. Dia hebat untuk menaati militansi Yahudi, militansi Bani Panorangai, yang memang dimungkinkan, diharuskan, diwajibkan, dan tidak ada larangan. Mapardadak hala Kristen, na baru bertumbuh, na baru adong, mapardadak kurien. Sengdong si hatao ni bagas sapitoron mangihok kontita. Ini masa lalunya. Jadi orang yang hebat, pribadi yang saleh, pribadi yang luar biasa, berpendidikan. Si boto surat halak Parise orang berpendidikan dong. Kehebatan diri, atribut pribadi, dan posisi, keterhormatan. Haganupa nai takas di sobunukan, ada dua kata menarik di sini. Harugian doin huhira halani Kristus. Ona perlu kerugian, bukan keuntungan. Jadi Bapak ini kita genupan, setelah dia tahu dopkosi iboto pandilo na humbabai, pandiloon na bani na maningon horjaonon ni, panggilan sorgawi, memampukannya menilai masa lalunya yang ternyata itu adalah merupakan sebuah kerugian, langhautungon, kehebatan pribadi, hatunggungan pribadi, keistimewaan diri, bukan malah mendatangkan keuntungan tapi kerugian. Mangolati hasadoni pakon Kristus. Lang justru aina boleh membensi songon Kristus. Mangolati, membatasi, mengurung, bahkan membuatnya tidak bisa dekat, dohor. Memang ondai, mepardak-dak kurien dia. Ahan nagabe kebanggaata, memang boido yang cenderung membuat kita sombong, angkuh. Ahana adong bata atribut Bani Hadiriota, nama rupahon perjuangan diri sendiri, hagogohon haebatota, boidon menjebak gijang niuhur Bani Hadiriota. Boy, dobniaha, tarolati mah hasadauta persekutuan kita dengan Tuhan, membatasi ketulusan dan kesetiaan dan kesehatian kesejiwaan kita untuk menyatakan syukur dan terima kasih di dalam panggilan sorgawi tadi. Jadi topik minggu atas Darion berlari menuju panggilan sorgawi, fokus kepada panggilan Yesus. Hilangkan semua atribut, hilangkan semua kebanggaan diri, kesombongan diri. Tapi balosi ma Tuhanin tangar mahatani Tuhanin, ase fokus kita malakka. Na ibabuai ma paruhur honasyam. Nini Paulus bani ayat nalegan. Na ibabuai. Jadi bukan panggilan duniawi, panggilan kita. Ang bahasa kita itu ayat 20 pasal tuluin, ay warga negara atas dohita. Ya KTP kita mungkin KTP DKI atau KTP sekitar DKI. KTP kewarganegaraan. Tapi status keberadaan kita adalah warga negara atas. Ayat 20 pasal 3 Filipion. Warga negara atas, warga kerajaan Allah yang terpanggil memenuhi panggilan sorgawi, yang terpanggil memenuhi pandilo nahum babo, bukan panggilan duniawi. Muradu kita memahami, mencerna apa panggilan duniawi. Panggilan duniawi, sasaran utama dari kehidupannya adalah kebanggaan dunia. Kebanggaan dunia do sasaran ni, naibagas pikiran ni, naibagas suhur ni, si paraekon ni, si parjuakonon ni, panggilan dunia, nikmat dunia. Itu yang dia utamakan dalam kehidupannya. Sehingga ketika nikmat dunia itu tidak terkabulkan, tidak terperoleh, langjupa, ondo halak namu rahman dole, holsohan, anggolang jupa naibagas suhur ni harta dunia, mandole, kiamat ma dunia anggo mahaguartani. Anggo manggalar janji iman, mau rumah ya hapon ni artani, no kan pengat sekretaris, ulang menumpuk holi bulan 5, Roma ge pesta-pesta berikut ni kan, bukan asiam lah dompet asiam, pa berela baik kuriani, amin.
panggilan surgawi. Tapi panggilan duniawi mah biar doholit don. Anggo ulang dong pamilih na susah. Kan itu kan? Anggo ulang dong pamilih na susah. Anggo susah pamilih ubah. Ini magetong ro. Mamijam mangido pangurupion. Panggilan duniawi rugi do iya makorjaon nama dear. Rugi do iya mangurupi hasomani. Rugi do iya anggo boy namin siate kama durung-durung. Nilai yang paling kecil, persembahan, pemberian kepada Allah kok nilai yang paling kecil, padahal kepada kita sudah dianugerahkan nilai yang paling besar, anugerah terbesar. Anugerah terbesar yang daripada Tuhan ai ahani sobuni Paulus nokan ando harsongonsi au bani parmateniai. Ando harsongonsi. Jadi ambilan batas riron bisa kita melihat dari makna yang luas sekali. Mengingatkan kita warga kerajaan Allah, warga nagori atas, tap halanyai pandiloota, pandiloon batas siapapun kita. Langpar horjani kuria itu mah. Panggilan sorgawi itu yang menjadi landasan kehidupan kita. Tuhan Yesus marmahani goluhni, lansia naomenokanai. Lang deposito marmahani goluh kan? Biasanya Naomi lansia bahado deposito nion. Paberi na siya malah begerejon. Iya, paberi na siya magopahopwi di perjuak ko bapaninang ni doy. Yang gulangi perjuak ko lang torsa orang tua kan? Paberi lah gerejon. Itu bukan amal, bukan kesalehan. Lang untuk si gajiak konon. Terima kasih Tuhan. Panggilan sorgawi. Jadi panggilan sorgawi itu berbeda dengan panggilan duniawi. Panggilan duniawi bukan membawa kita kepada sukacita, tetapi maut. Ay nai dunia odo ipikirin, nai dunia odo lalap iperjuakon, nai dunia odo lalap ibanggahon, nai dunia odo mangatur-atur, manotua lakah ni. Nai dunia odo koma manramothon goluh ni, iagakon ay boy manramothon. Go Paulus no kamanobut, si pangusaga konokot doay lang, hal-hal yang lahiriah. Alkitab Indonesia menyebutkan hal-hal yang lahiriah itu tidak untuk dibanggakan, hal-hal yang lahiriah. Sementara dogogohnya. Jadi panggilan sorgawi. Karena itu apa? Hebat pehita bue pesinadongata pakona legal-legan. Lang ay mabay kita pitor, marhabitoron. Tapi hapor sayota ibagas Kristus. Itulah kebenaran yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan yang membawa kita, membangun hidup kita, membawa sikap kita juga menjadi benar di hadapan Allah, menaati panggilannya, panggilan sorgawi, menghadirkan suasana sorgawi. Amin. Menghadirkan suasana sorgawi itu panggilan bagi kita. Dopain nama ngihut Bapak Ina Taganupan, dengan panggilan sorgawi juga, Paulus diingatkan dan juga mengingatkan kita, ase ibagas ia au jupah. Ayat sia. Ase ibagas ia au jupah. Di dalam Kristus, di dalam Yesus. Kehidupan yang di dalam Yesus. Anggolang kehidupan di bagas Yesus, topo-topo doai. Sampah. Sampai jol langsung persepsi tas sampah yang mempunyai nilai jual didaur ulang kan ipatu puselang. Sampah hijau memang sampah yang memang menjijikkan, yang memang harus dibuang. Topo-topo. Goluh idara di Kristus topo-topo sampah tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak bermakna. Nah, ondoma panggilan sorgawi ibagas ia au jupa. Di dalam Yesus kehidupan kita. Ibagas Yesus kita manggolu. Totunai sobut ijon mangusi Yesus goluhta. Panggilan sorgawi sekali lagi. Menuruti dan meneladani Yesus itulah panggilan buat kita sepanjang kita hidup. Sehingga bani panorang nih songonsi. Bani panorang nih. Parmateni songonsi, bahkan puho songonsi. Nah ini perjalanan kehidupan orang beriman, jelas alurnya. Di dalam Kristus,
Di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Panggilan sorgawi. Sukacita di dalam Kristus. Marpaskah marhita, marjumat agung mahita, mengingatkan kita kan kodrat kita sebagai orang beriman. Hajong-jongota sebagai anak percaya. Di dalam Yesus, bukan di dalam diri kita. Bukan di dalam diri kita. Tapi ketika seseorang di dalam diri Yesus, berarti hataridahan ni goluh ni, manuruti, membalosi Tuhanin. Lang membalosi hisap-hisap ni. Lang membalosi pikiran ni. Lang membalosi parentah ni diri ni. Tapi bagas Kristus, ondo habaruo nai. Ada sebuah transformasi baru dari diri Paulus tadi. Jana ondo mana isobu ni Jesaya bilang si basau nai. Habaruon na ipadan hon bani Jesaya. Martumbor na ipadan hon bani Nabi Jesaya. Ibagas Kristus mai pasaut. Songon na sinobu niang bilan batas dari ontene. Ase ibagas ia au jupah. Seng marhapi toran sandiri. Marhite tita tapi marhite haporsayaon ibagas Kristus do. Di dalam iman. Tetap hidup di dalam iman. Mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan si palua. Na membere gogoh, na membere malas nihur, na membere pangarapan na togu. Sehingga kita tetap semangat. Di dalam kehidupan ini, berlari no kanai. Kanai do berlari. Agi pemadabu, adong gogoh. Asigurani mingguta minggu yudika. Naibata naman luluhon, malbata mambere gogoh. Naibata na mamitori pangarapat talakata. Arah berlari kita kemana? Jadi arah berlari kita kemana? Jelas. Allah yang mamitori lakata. Mambere gogo, mambere semangat. Ase songon Kristus, sekali lagi seperti Kristus. Jadi kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus itulah kehidupan orang beriman. Yang bilan penggolang membilan nama nokan hon pasal Kristus ulang ambilan gorannya. Khotbah yang tidak memberitakan Kristus untuk kehidupan orang beriman supaya kehidupannya berpusatkan kepada Kristus. Itu bukan khotbah, itu hanya lelucon. Tapi khotbah hasada ambilan in, na pengato kita bahwa kita murid Yesus, pengikut Yesus, itulah inti ajaran dari orang beriman. Inti ajaran dari gereja. Ase songonsi au jupa. Gabe songonsi ibagas parmateni. Ando hardas au hubani parpuhoon humbani namate. Dopai bapak ini taganupan. Sadar do Paulus. Lapi jupa awai. Dia mengaku dengan jujur. Tapi ada sebuah kerinduan menuju kepada kehidupan yang menuju kesempurnaan. Lapi jupa awai. Nah siam sanina lape huhiran jupa awai tapi ondo tene huha lupahon do nai pudiku huparayak nai lubehu huha lupahon. Anggo upasan isi malungu nahage. Manatap hulobe. Oh, makawa hulobe. Manaili hupudi. Ayo upasan isi malungun. Papatang si malungun. Saya tetap ita ili hupudi. Apa yang go makawa mahulube, lupahon nai pudi. Amin. Lupakan, tinggalkan. Masa lampau, masa lalu, kehidupan di luar Kristus. Kehidupan tanpa Kristus. Kehidupan yang tidak merasakan pembaharuan rohani. Yang tidak membangun kekuatan rohani. Yang tidak membangun semangat rohani. Mari tinggalkan, lupakan. Makawa hulobe. Huparayak na ilubehu. Jadi mengejar yang di depan. Mengarahkan pandangan ke depan, bukan ke belakang. Apapun itu yang di belakang itu, karena itu, ada di belakang ay. Atak nahap ay. Masa lalu mai dosa mai, kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak taat, kehidupan yang tidak setia, kehidupan yang tidak menunjukkan kesungguhan di dalam persekutuan dengan Kristus. Itu adalah masa lalu, masa lampau, dosa. Jadi ulangi paborat hita lakah tamalaka bani goluta.
Doma berat persoalan di guluhon. Berat perjuangan hidup. Tetapi ada yang kita tetap bawa di dalam diri kita, yaitu kekuatan diri kita, gogota. Gogoh ni Tuhan tuh. Semangat kita untuk melangkah ke depan, merayak hamonangan. Ni pandiloon nahumbani nebata. Jadi ada mahkota, adong upah. Nah janjihon, ada upah yang dijanjikan oleh firman Allah bagi kita untuk hari ini, yaitu mahkota kemenangan di dalam Kristus. Tentunya kita juga harus semangat, mau bersemangat, mau mengutamakan panggilan itu. Sir-sir, membalosi dilo-dilo di Tuhan, sekali lagi panggilan sorgawi. Supaya sukacita sorgawi menjadi milik kita. Sukacita dunia sementara sifatnya. Sukacita ni tanoon, hagan duboi mandai honai. Jangan langsa terus ni adongai. Marpan orang do sukacita ni dunia, tapi sukacita sorgawi itu yang kekal. Orang yang tidak punya duit pun bisa bersukacita sorgawi. Boy. Marondo subani Tuhanin. Patuga ubani Tuhanin. Tuhan lang adong duit tu sadarion. Kabu sonai lang adong. Tapi ulang mahago malas sinurku. Tapi ajari hama masari patar haduan. Asia dong duit tu. Asia dong bohal na perlu bani guluh nami. Pasti kalau dak danak pa kuliah ko dak danak. Marondo subani Tuhan. Ia ajari Tuhanin marhorja masari. Lang ia ajari manako lang kan. Lang ajari Tuhanin, guluta ase ibagas harugian pakom marugihon hasoman. Lang. Jara lang ajari Tuhanin homa ase marutung pita kita lang. Lang ajari Tuhanin homa ase gabe topoh-topoh guluta lang. Tapi menjadi kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang bernilai, yang bermartabat. Yaitu dengan panggilan sorgawi tadi. Ijaido hajong-jongota Bapak Inang Itaganupan. Panggilan sorgawi ondo balos ni habujurot tamar hasadaon bani hasadaon ni kureain ondo balos ni habujurot ta mangidangi majlis jemaat pakon haganup kepengurusan ondo balos ta bani natongtong sir-sir hitamar pambaheran nama dear bani guluta getong-atongan ni kurion. Panggilan sorgawi ada upah yang menanti yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Martonggo hita. Terima kasih mabamu ham Tuhan nebata Bapa nami. Pandiloonmu ban nami ijalohan nami Tuhan. Marhite gogoh ni ton di muna pasingin. Namambobehan nami terus bersemangat mahisah niuhur. Membalosi hatamu, membalosi dilu-dilomu, makorjahon nama dear, tong-tong, unduk bani dilu-dilu na umbamu, marguguh makuriamu Bapa Inang nama poso, horsidak danak haganupan, malakakon guluon, mamojong hulobe, pitah makawah bani gogo pakon kuasamu. Asi guluh nami si ganupari tetap ibagas ham, ibagas hatamu, ibagas surah-suramu. Terima kasih Mbak Bapak. Balosi ham, ganupan surah-surah, sihol nihur ni paguri ni kuriamu, mari tonggo ni si diabe, na roh markebatian minggu ibaga sadarion pakon na markebatian minggu i rumah. Ibotoh kamdo haganupan persoalan-persoalan ni guluh nami. Langgogohan persoalan ni guluhin, masalah-masalah ni guluhan. Hamdo na margogo Tuhan na membobai hanami ibagas hadameon. Ibagas malas nihur, ibagas hasonangan. Engkau tahu setiap pergumulan kami, hanya Tuhan sandaran kami. Bukan kekuatan kami, lang hebaton nami. Tapi gogo pakon kosamu do Tuhan na mangurupi hanami. Tarpuji maham. Ibu ban hanami bagas tonggo nami human Tuhan age bani panorangon, bani tonggo syafaat nami. Pagori ni kuriamu na bagas pemulihan, narawat jalan, na martambar ihuta, opong Ester boru purba. Opong Willy boru damanik,
inang tio masa lumban gao, inang situa Les Mariani purba, inang situa Salimah purba, Bapa situa Doloksen Sitopu, Bapa situa Osen Sidauruk, Bapa Saud Sitompul, inang situa Merina Saragi, situa Jahman Sijabat Pakoninang, inang orang tua ni Santiana si Payung, Bapa Paver si Marmata, inang situa Bina Bur si Marmata, Bapa situa Wanto Purba, Bapa Tuahman Pasaribu, Bapa Pulo Samosir. Tangyokam Tuhan tonggo elek-elek ni kuriamu pakon tonggo ni hasoman nami na hurang sehat ni bagas perawatan pakon nami rumah sakit. Marguguh matambar, sonai si panganon si inumon, namangagohon na boritin. Halani gogoh na umbamu, ase sehat pulih, janah tetapi bagas mangals niuhur. Jaga hamarian borngen, age panisian ni keluarga sindohor, haruhan ni hamalumon main Tuhan. Tapadong homa kuriamu na langdas baritani bani Masjid Jemaat PMJ John, tapi ibagas na orang sehat Tuhan. Kau konham, age ganop sindohor nami keluarga nami tak naijape, na mengalami gangguan kesehatan. Umbamudo harohan ni hamalumon. Bapai surga bani panorongan pemartonggo doha nami, tetap donai marondos Tuhan, surah-surah nami. Ambu kokam virus in, hun dunia on, hun lingkungan nami. Ase ulang lang si hol ni hur lau marsaor, pajupah, pakon bani ganupan aktivitas. Pataria kon hamba pahalongan nahumbamu, pabursihan Tuhan tano on, bani naboritin. Tapi hanampi tetap mat Tuhan bobay ham homasi marhapentaron menjaga kesehatan untuk meningkatkan imunnya kula nami, langgegabah hanami, tapi tetap bijak bani parguluhon nami beijape hanami, tetap waspada. Bapak surga, Ibu ban hanami dohoma negara nami, tetap may bagas hadami nombamu, si pambubain negara namion unduk ma Tuhan bani haros ni hormo. Ase tetap tercipta Tuhan hadameo. Bani panorangon bube hamhona hanami berinteraksi lingkungan nami, age ijape, bani prayana agama ni hasoman nami. Hadir hanami ibagas na mamboban dame. Konflik-konflik na terjadi tengah-tengah ni duniaon, porang na lapesalose. Bas Tuhan, bani ganup pengambil keputusan, si pambobai, pemerintahan, si parkuasa. Asih ganup bakal rusuhon hadameon, korban-korban peperangan, dakdanak age inang age isip Tuhan roh mahamanohu na marambari hauhuron si dia na memberi semangat. Bapak surga ibu bana nami ganup horja program tonga-tonga ni kuriamu manipati bagas nasa minggu mamuka patar partonggoan ni tonga-tonga ni kuriane donghon pe marhite jum partupuan kategorial bapak inang sonai ke sekolah minggu na ya donghon marhite jum sonai ke nama poso lang moru holong niatemu age pelape dong perjumpahan secara langsung bani haganupan kegiatan. Tapi pajupa doa nami pakon hidup niur pakon holong niatemu marhite nasir-sir homahan nami marsisisean age pe marhiteo ni media sosial pangidangion ondos do Tuhan malas nihur naumbamu. Ibu ban hanami oma pagori ni kuriamu na poson tonga-tonga ni kuriain bani ting-ting paduahon bani panorangon na siol manjalo pasu-pasu partonga jabuan elihar tono damanik pakon nurhati gradeka atpani
ham Tuhan apa sadaun si dia ibagas hidup nyurmu ibagas holong itemu rumah tangga naik rahut hami bagas holong manjalo pasu-pasu naundos halani hidup nyurmu rumah tangga na baru si dia maroncolan bani hata pakon haroso nyurmu ramaton hama ganupan keluarga orang tua nama kasuthon haganupan horja sehat-sehat haganupan Tuhan ibu ban hanami do bagas tonggo nami orang tua nami lansia nasukot marhasa daun igerejo markebaktian di rumah lang moru holong ne atemu bani dia tapi sehat mau masih dia Tuhan berham kesempatan bani dia marhasa daun i bagas malas nihur bani kebaktian minggu na roh age gereja roh sidak danak sekolah minggu haganupan pita holongmu kuasa mudo na patalup hon hanami songon sonahan adup niin use bani panorang na lahoroh markebaktian minggu i gerejaon terima kasih mabamu papa buai elek-elek nami tonggo nami porsai doha nami Tuhan si pambalosi doham nasir-sir manangihon adu-aduan nami nasir-sir membalosi tonggo nami banyak hal yang kami harus doakan dan juga doa-doa pribadi dari jemaatmu bani panorangon balosi ham Tuhan domu bani hidup nihurmu pakon haroso nihurmu ala ni martonggo nami pita ibaga sada gorang Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Bapak inang kita ganupan das maita bani namangundos son galanganta hubani Tuhan nebata paima yondoson hita galanganta tangar hita malube hatani Tuhan tanage unjoran batalau manggalang amana tersurat bani Pesalmen 50 ayat 14 galangkon mabagal nihur bani nebata anjaha galari mabagah-bagahmu bani sitimbulanin sonari ondoson hita magalanganta Imo
pajongjong. Doding galanganta, haleluya 340 bait sada. Teganupan martongo mahita mangundoson galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa paridop niuhur harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih mai sombakon uhur nami hubamu halani humba mudo ijalo hanami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorang ngoni sombakon hanami do hubamu nagabe galangan nami, diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop bineremwen. Pasu-pasu hamba galangan na sinombahkon namion, gabe galangan nama passing. Nama bahen harajaunmu lambin marhataridahan i duniaon. Ukap hama uhur nami marhite tonduimu. Ase lambin ididah ibotoh jana ihamalaskon uhur nami be. Bue ni silayak-layakmu nadop ijalo hanami. Pakon nasihol bereonmu ope hubat nami. Ajari hamba hanami laho mangondoskon galangan nami na patut galang konon nami hubamu. Jalo hama galangan pakon tonggo elek-elek namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin huondoskon bani Yesus haganu pandirikon. Hamba panami na inagori atas, sa nama passing magoranmu, sa roh maharajaunmu, sa saut maharosok nurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Beri hamba banami sa darion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami bani dosa ni asoma na mardosa dupak hanami. Ulang hanami bubay ham huparla joan, palua hamba hanami humbani pangago. Hai hamba si pada Siam janah hagigihon na siam mana jahat haholongin na siam mana madiar anjaha pajongjong na siam ma uhum ihorbangan. Amen. Kuriani Tuhan ta jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. I pasu-pasu anjai parorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu. Jana maidop mahurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nebata mabohini hubamu. Jana ipasorap madamini. Bani tonduimu. Amen.
Ya, selamat hari Minggu bata genup. Ya, sunai huma jemaat nahan rumah. Selamat hari Minggu. Salam sehat mai bata haganupan. Jadi hubata majelis ase bantu kita mengetong galangan. Ulang terbadur hitao Laseni sai pada